Kuri uyu wa gatandatu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ibiganiro na mugenzi wa Senegal yitwa Bassirou Diomaye Faye. Bikaba ibiganiro byagarutse ku mikoranire ikenewe ku mugabane wa Afurika mu rwego rwo gushaka ibisubizo birambye by'umwihariko ku bibazo by'umutekano muke mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku wa gatandatu kandi abacancuro b'abanyaburayi bafashaga ingabo za RDC kurwanya umutwe wa 23 buriye rutemikirere basubira mu bihugu byabo. Ni mu gihe umuryango w'ibihugu bya Afurika Amajyepfo SADC wemeye ko utageze ku ntego wari warihaye, ni intego yo gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugarura amahoro muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Ikaze kuri mu masomo kubana natwe. Twitwa Umuyange TV show. Nge nitwa Nshimiye Rerwa Ibert. Umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC wemeye kutigeze ugera ku ntego yayo. No muryango wa SADC warihaye intego yo gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugarura amahoro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. SADC yaje isimbura umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba EAC nyuma y'uko Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yivugiye ubwe ko yumva mu by'ukuri umuryango wa SADC ari wo wamufasha kugarura ituze mu gihugu cye. Akavuga ko umuryango wa EAC ntacyo ugeze umumarira. Nyamara ku ruhande rwa SADC, ubu SADC yanzuye ko ikeneye kwegereza umuryango wa EAC bityo bakunga ubumwe kugira ngo iyi ntego yabigerweho. Ku wa gatandatu ku itariki ya mbere ukwezi kwa kabiri 2025 abacancuro b'abanyaburayi bafashaga ingabo za RDC kurwanya M23 baheruka by'umwihariko no kuza gushakira inzira mu Rwanda nk'inzira yonyine yagomba kohereza ubuhungiro ndetse kanabafasha no gusubira iwabo. Uyu munsi bahagurukiye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe berekeza mu bihugu byabo. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame we yagize atya agirana ibiganiro na mugenzi wa Senegal Bassirou Diomaye Faye. Bikaba ibiganiro byagarutse ku mikoranire ikenewe kuri uyu mugabane wa Afurika mu rwego rwo gushaka ibisubizo mu buryo burambye, by'umwihariko bagashaka ibisubizo by'ibibazo by'umutekano mu karere ndetse n'ahandi. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko kandi u Rwanda rurajwe ishinga no gushimangira umubano na Senegal mu nyungu zitandukanye, by'umwihariko ariko iz'abaturage b'ibihugu byombi. Ibyo nibikubiye mu biganiro aba bakuru b'ibihugu byombi bagiranye. Bamwe bati ibintu ni amahoro ubu ngubu mu karere ka Rubavu ndetse n'Igoma, abandi bati urusaku rw'amasasu rumaze kwibagirana mu matwi yacu, ariko kandi ntitwakibagiza ko hari n'abagaragaye batoragura amasasu mu by'ukuri bakavuga ko ngo baguyeho, abandi bakavuga ko ibintu byoroshye mu karere ka Rubavu, nyamara urusaku rw'amasasu rwakiyongera bakirukira mu myobo. Ibyo nabyo n'indi ngingo. Uyu munsi ku wa gatandatu tariki ya mbere ukwezi kwa kabiri 2025 abaturage bo mu mujyi wa Goma bakoze umuganda. Muti n'umuganda wo kumaza iki? N'umuganda warugamijwe kugira ngo bakureho bimwe mu byangiritse, by'umwihariko n'ibyashobora guhungabanya ubuzima bwabo, babikureho ubuzima bwongere bukomeze nk'ibisanzwe. Wari umuganda ufite intego yo gukuraho imyanda yanyanyagijwe mu gihe cy'imirwano M23 n'abasirikare ba FARDC. Kugeza ubu rero bakaba abasirikare baramaze kwamburwa intwaro zitandukanye. Ikibuga cy'indege cya Goma ubu kiri mu maboko ya M23 kiriho ibikoresho bitandukanye bya gisirikare, birimo imodoka zifashishwa ku rugamba, intwaro z'ubwoko butandukanye. Ibyo byose ubu ngubu bikaba biri mu biganza nabyo bya M23. Bamwe bati M23 mu by'ukuri ifite abaterankunga mpuzamahanga, gusa M23 y'ubwayo ikavuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'imitwe bakorana ngo aribo baterankunga babo bakuru, cyane ko iyi mirwano bahuje ibikoresho bata mu by'ukuri ngo niyo nkunga y'ibanze baba babahaye. Nguko rero abacancuro ubu basubiye iwabo, no kuvuga abafashaga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abacancuro nabo ubwabo murabizi ko bavuze ko bahembwaga ibihumbi 8 by'idolari ku kwezi. Ayo ngayo kwehembwa byarahagaze, ubasubiye kuri gakondo. Nyuma ariko kandi ifatwa ry'umujyi wa Goma hari hanyanyagiye imyenda ya gisirikare. Mutise imyenda ya gisirikare yagenze ite? Hari bamwe mu basirikare twavuga ko batabaye intwari cyane, kuko ahubwo babonye urugamba rugeze mu mahina bimeza gukuramo imyenda impuzankano ya gisirikare biyambarira gisivile. Wari majoro, wari koloneli, ukamubona ari Jean Baptiste w'umuturage, ukamubona ari Claude w'umuvumvu. No kuvuga ko bafataga imyenda ya gisirikare bakayirambika aho ngaho bakiyambarira amatraining, maze bakivanga mu bandi baturage bakaza batakambira u Rwanda basaba ubuhungiro. Ibyo byarabaye.
nyuma rero y'ifatwa ry'umujyi wa Goma imyanda yose yagiye muri uwo mujyi. Kuri uyu wa gatandatu hakuzwe umuganda w'igitaraganya kugira ngo ibi byose byongere bikurweho maze ubuzima bukomeze nk'ibisanzwe. Hari kandi n'amasasu menshi n'imbunda byari byanyanyagijwe mu mujyi wa Goma. Abaturage batuye muri uyu mujyi kuri ubu bavuga ko bishimiye gusubira mu mujyi wabo no kuba bawusukuye bakura mu nzira ibishobora kubangamira ubuzima bwabo. Ibyo byabaye umunsi, ariko se nubwo bameze bityo, ingingo yo kuba perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa nyuma yo gukora agiranye ibiganiro na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, nyuma ariko Cyril Ramaphosa akagenda atangaza ibihuha binyuranyije n'ibiganiro yagiranye na perezida Kagame, akavuga ko ingabo z'u Rwanda RDF ngo ari umutwe w'iterabwoba. Mu kumusubiza ariko inzego zitandukanye z'u Rwanda guhera kuri perezida w'u Rwanda Paul Kagame, minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro, aba bose babikomojeho bavuga ko mu by'ukuri amagambo yavuzwe na perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yuje ibinyoma ndetse katari byo, kuko RDF ni ingabo z'u Rwanda, Rwanda Defense Forces. Izi ni inkuru zikomeza n'izindi zose kugira ngo zikugereho ukora subscribe ku Muyange TV show. Nge nitwa Nshimiye Lerwa Hubert. Adios.